Shubor na Snem jong unong san Hima. Ka Snem kabapen priang ya ka jingnang jing start ki hep ki barit ka Umïew Presbyterian LP School. Menta ka singi kala Pynhap Pyrda no ya ka Jingrakhe dap san phau Snem ne ka jubilee ksiar haringkat ka Jingrakhe ka basong kun bha. Ha ka ne ka singi MLA bat MDC barim jong ka nongkrem uba lambor malniang ubalong kum ukong san haringkat bat ki temen basan jong ka balang Presbyterian Umïew nalor ki weide ki basha khot sngo bha. Ya ka ne ka school la seng house Snem shihajar khandai spa anyo punrio bat ha ka to ka por ki khna school ki don kumba khandai hu saungut bat tang iwe inong hikai bat kat badang ya ki Snem kani ka school kelas dang ban kiu bat menta ki khna school kila don hapo ars pangut kumshi benta ban ya don benta lang ha kani ka jing Pynhap Pyrda jong ka Umïew Presbyterian LP School ya ka jing Pynhap Pyrda barakhe dap san phau Snem uba lambor malniang ulan no sinyang da kapisa sya ka managing committee habakren kumukong san uba lambor uloong ba udap da ka jing kemen namar baha kapor ba udang long tang kum uriu madan uladon benta bat kani ka school ha kapor barakhe ya ka jing dap arhusan Snem bat penpau ru ba ulong ubadon bok ban ya don benta biang ha ka jing dap san phau Snem jong kani ka school ban lekmen ya ka jing dap arhusan ki Snem agapor kapa ngampat siyam lalong uway ru ngampat siyam long unong mikmat jong kani ka than Henry nadu usnam arajar way agaba ngiyo banya lekmen lang iga Jingrakhe iga jinglap arpsan Snem menta hagani gaju kasni ngayo iga ni kalat banya don lang biang sasisian banganyo iga ni kalat banya rekhe lang iga ni ka Umïew ka golden jubilee ka jubilee ksiar tiga don ka benta jong ka jingejan jong bat ka school ka jong pi tinga shim hagni ka por kum utray jong ka school ubangan nga snok tinang hagi por ki balit so ban khat ya iwe na ki members ban shim ini sinyang ibaret ibang na buh kerpang na banta ban pasyat chapi ban kham pensting ya ka jinglok jingsat jong ka school jong ka palang tengah khat yano banwan so ba banwan chakmat i temen besan dulu es lendo yung kumu president barim tengah IT chapi kani kasinyang kabarit ki jonga kablong sipo hajar kadang ka macam pemtini kadang bongok sokuman nak kembali guna senyang tong tolong hati dari bakal ka golden jubilee terus pekan mau kerja nanti i keduga sobani kebalim lu dai mai i bayar jadi kadang kadang apa i medo senda buat i na do ba import long no mitmat nah hajar ke kita apa Snem dari iru dalam di bukan sekolah. Tu belajar pun nampak bukan dari situ. Kalau saya ya kisipai kibalong kibanyada namdagari baro kaway. Ketika sekolah kalau saya ya ki samla kilarung hakikam pulit. Apo ke state police kalau saya ya ki rongba balang kiban syakri yang kekamu belai. Kalau say dirang ba kiban kit ban ba ban penimpat nam dan mensim kibatulat kalau nang say shishu igibabun kikun samla kiban yadan benta hakikam lajong kiban yadan benta hakikam shnong kamtao bat ngakwa banong hagani kapor abangi syong hangi ngakwa banong to nganya perkhatpat nang benta ka arpusan Snempat kabansawan na wanta kalasyay nanay perkhatpat nang ni Shekmat ya ka absently Snem gibansawan kumno nginle na wanta kanay ka school ayu ngin perkhat
bat kumno ngin pentulon ya ka. Namangangit Snem hagini ki arpsan Snem ki bansawan. Kibabuon na gini ki het kibalit. Ublay usdan na kajong kaplan. Mangigibreo ni dan na kajong kaplan. Anray ublay udan na kajong kaplan. Mano banpoy perhat. Mano banpoy perhat. Bangangan yo biyang banyeng. Hapo kani ka platform. Yagaba kumban suban. Arajarway ngayo ikalat bandon ng panta batfi. Mano banpoy perhat. Kum ubreo shimet ureo patpa. Bangan yo biyang yakani kalat. Banya yang lang, banya sakilang batfi. Banyo biyang yakani kat sanpo Snem. Ngidang perhat da kumay. Ublay basta upanyad pat da kumay. Udon la kajong kaplan. Day na margata hagani kapor. Rakwa banong. Bayi gini ki het kibalit. Ka enrollment habang atili. Kadno kadon hapo kanay da school. Jumi kiyathuk yung ka enrollment. Jom ki students, jom ki kna kidan hangnay da school. Kidan la kumno hapo ka aspa. Sanpo na nila ispa. Ni hapo aspa. Kabamot. Basa kata. Sa kumbasi spa. Sanpo na nila aspa ngot. Kikna kibadan hagani ngatan. Hagani ngasinang bayi. Kamot. Kikme kikpa. Kitang pa niya ki. Ba kinay puli siya kiwi pati school. Kamot sakat ni. Kilay pan puli siya kiwi pati school. Siya par jong kasinang Umïew. Balay. Udak jingkali ubang apo hangni. Balay. Bagitapat. Kibasa. Kibadon hangni. Kan pensuk sibuon niya ki. Banpa ikikon. Hapo kanil school. Hanray hapan pano iki. Siya kiwi school kay kadaw. Kadaw galong. Balesi hatu kapor. Ki infrastructure jong ka school. Kadur jong ka school. Kamnong gabay tanat. Hanay nga kwa badong. Bang sultanat mentan habang yos ngaw. Yagajing kren jong itaman basan rong ba jong Bakam day show bansa tang hag LB. Menta kan late no siya ka UP. Bat nga kmi nanti. Ba nag UP. Kandang kiyo siya ki secondary level. Kanang ba ki kana badan hapo ka sinong katao biye jungi. Kinwan hangni namar ngidan kamru ya ka quality jong gajing higay. Nginumiyak rin ya ka quantity. Na quantity ka buon palat. Angay nginhapan niya rin ya ka quality. Kamot haba kata ka quality nga rin. Kamot hakapor bastang ika school kidantang kumba sampo na pika manen rupong kikna. Life sound. Katang niya kipor kamot mandak lapoy sino ka aspatam. Kamot ka quality hangta kadan. Day na markata hagani kapor. Ban pankiyo yung school. Manang panitanat siyo yung ka. Ka memorandum kapapiay siya nga man eh. Ba't kato ka jo ka memorandum kapapiay? Ngan sara. Yung ka ba pilatho? Siya mentri rang ba? Jong kajila. Ba't ngan ra yung ka? Ngan umong hangni. Henry ngan penti ka na. Baga sanction ka ba mapipikwa? Pinyo yaka. Kamati ka bang ilabo? Kimati ka bang ngalapasyat? Kamde yung nga bangan kamen matakasino ang bang ngaladep panpasyat? Kalakot Henry nga tip kat ng Snem kipor. Ka population kajing buon brio kala nang multiply. Kat manang ng multiply kikna kala ng he. But kat bagi ng he kamot kikmi kipa ilaji ko sa school. But kinikihet kibalit habang apet yapimenta
Ngadap dag jing kemen kebakraw ba pia phong ni kinag uniform giba itanat. Balay pi phong ni kinag uniform giba itanat kadaw kalong. Bagi kime kikpa kibla pensan ya pi. Kikwa ya pi ba pinang pinstat. Menta kadai kajuk jong kada kabagi khat kajuk competition. Bat ngidon kam nada pimut banseng kam na jong. Pimut banseng ikikam. Lani ba pinang perkhat ba pinpoy sigitong ibakam shalor. Ngidon kam ya ke education ka pabiang. Ngimla amanta manong nginmi na ni school ngan pep school no ngan sengkam hang thi hajan ying mani lani hang ni hapo kanika ka lat ban kirs ni hinsengkam na kay Andre habakadon kajing start kajing siyempang hapi kapan pro yaga jibin jopi bat pila bat perkhat kay kabangan try kay bangan se magidon kam shwa ya ki education to alfan ngayeng yalbi hagani kapor imei ipa junga bantho kimnang bansaing kimnang ngam juburi data ngiwan nagaying kabaki aibam kiparlok kimarjan janme banpyo yagabam banyabam menstep bala bam mensingi ban penchong school Umïew lat Henry dalgajing yai duwai kikmi kipa kijama kiyo ban penchong school bat ngalong kumni menta kumangalong awan naging kabat jenjar basitam hadu kata-kata at ublay umji ino habab himinat ublay utan rengkat hasanda jong